Selokhu qubuke njalo umsindo einkundleni zokuxhumana abantu bephikisana ngendaba yokuthi ngabe uyena yini uMC Gwatsholo okhuluma la kule clip eqoshwe uKing Bhaka. Abantu abaningi bathi akusiyena uGwatsholo kanti abanye bathi uyu uGwatsholo usemane uyaphika njengoba phela vele icala umphikwa. Abantu abaningi bathi uGwatsholo uye lo okhuluma kule video, bathi usemane nje wayenza ivideo la khona aphika khona ukuthi uyena okhuluma evidweni. Ngane zakwethu ngaleko ukukhuluma kakhulu ake ngikuzwise le nkulumo kaKing Bhaka nje encane la khona athi kukhuluma khona uGwatsholo. Uyabona ukuthi lento iyabaxhopha nansi angeke kuphindele leyo party leyo, yabo mhlawumbe uzoyizwa, yabo ngiyayithanda nje leyo nto, yabo uzuyasho futhi ukuthi wayekade ephila saka, wayekade engaguli. Uyabona ke mfethu ke lokho engikwenza la ungakuthatha ngelinye ilanga ukusebenzise njengofakazi kunoma yini into ofisa ukuyisebenzisa kuyona. Injalo nje indaba ngane zakwethu, ngakuthokozela ukuzwa umbono wakho ukuthi wena uthi ngalezi ndaba eziqubuke ngemuva kokuba uKing Bhaka eveze indaba zokuthi uGwatsholo useyivumele yena ukuthi babedlala isketch nenyanga u2+2. Danko.